haskama kambodomuge mi dandiwaluka waragina befulo kurava suwale timanna kanta kuram ve kihinen heje timanna kuram vi du'a ki ko bato ade algunna mifada dandiwal takka algun men kanta kuram vi gota algunna kuram vi du'ai Yunus alayhi salama ekale fange gaumuge mihunge wahaka bayan kurava Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Quran ka baba lawafa wa ayatakka ve egotun algun men mi dandiwaluga mi fadan amal ko mi fadan dua kura baikam ka awam vi Allah ke hadratun yaqin kura hal e ilaha ki datikam kafahu has kam kafahu nutanwas kam kafahu birueri kam kafahu hin hamaje huma ufala adi hame hemme baajveri kan genesteva farate kan komekas Yunus alayhi salam ge qaum ge mihun kalek faano Allah imam agwade vi ma semihun kafir vi tede nukuri e ilahu ge kofa annane kam bayan ko de vi ma se kam inkar kori komekas erashu ge mihun ekale faani kum wada gen diumun den emihun na Allah ge kofa anna manzar fenna fashafi fe hindu emihun birwet ve Allah ge imam vi ekam bayan ko Allah subhanahu wa ta'ala wahi ko rawa fani falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizyi fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin Allah subhanahu wa ta'ala miyat ka bahi ko rabba angwa fami mani rashik be ka mihun e imam ge sabun e mihun na e faada qur'ane gotu ge ba mihun imam wanna ma kiha rangalu hejje ege misale de bayan ko de mani yunus alayhi salam gom ge mihun ge wahaka ekale fanu ge gom ge mihun e mihun Allah subhanahu wa ta'ala e kofa e ukuba baba davata fenni me mihun Allah subhanahu wa ta'ala ya imam bi tauba bi ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani dunia mati ka mihun e baba le vi kofan ukuba to nikamet ko me mihun salame kurafi me uful le vi me mihun ge batin adi wa matta'nahum ila hin e mihun na ufala hinga me jehuma ki ga dunia ga diri ulama e mihun ga ajal asti hijuma dan den e mihun le hette bi me algun me mi tandi walu ka furi hamiyan imam ve tauba wa me gina gina Allah subhanahu wa ta'ala istighfar kuram ve ade Yunus alayhi salam ge hadisa me se kale fana dimavi kantak me salgon men waram mati veri filawale dibe mi dan wal galgon amal kuram ve ge ekale fanu khando ulanda ka garage odi ka tatur kuram di musun kos ve e ulandum mudala mi hum badan jehuni gurat lage kale fanu muda fumadan jehi wadagati komme ka se kale fanu muda fumade vo ma ki ga bodo mahege kale fanu diruwadani e mahuge banu terege yandirikam ge terege kale fanu onna jehi wadagati e has kama birveri kama khambodum ge wagutuga ekale fanu Allah ge yaqin ko e amal kurabbi ge galgon men ibrahim dibiganam ve ekale fanu e bodo mahuge bandu ka onnawa Allah subhanahu wa ta'ala ya dua ku rabbani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin imba Allah subhanahu wa ta'ala fiya wa haqqu qat kalkon ko ve ilahin nuwe imba Allah subhanahu wa ta'ala hustahir wanta godigen ve inni kuntu minadh dhalimin timan khalifan wadagan wani ku veringe terenne aniya veringe terenne khalifan Allah amur fulaka khilaf amal kurabuni makom mekas mi algon mes mi tan wal amal kuram vi kai algon men Allah furihame ngima ve tauba ve ilah ge e magage beri ruchowa vi ajal gun men mi dandi walu ka mi dua gine guna kurevi dan ekale fane kurevi dua rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa ve evves mu'min alaka kambodu umai has kame datikame musibate balaik evves mi fada kame kurmeti ejje kam gawanama Yunus alaihi salam e kurevi dua ko fikam gawanama emi hak Allah subhanahu wa ta'ala kan fillawa salama ko devane kam ngehmima mi taniwal ko algon men amal kuram ve adi algon men mi taniwal ka kiyang ge merangalu e dua vesme